izdavačka kuća Stalker, sajam ove godine objavila dva kapitalna dela. Lone Sloan Filipa Drijea, devetodelni integral podeljen u 2 toma koji pokriva veći deo njegovog opusa, velikog francuskog crtača i scenariste koji ga mnogi kolokvijalno zovu svemirskim arhitektom zbog neverovatnih kadrova preko celih strana. Prvi put na srpskom, znači u prevodu. Takođe, Philippe Parengot i Jacques Delustal, 2 autora koje su 80-ih i 90-ih redefinisali poetiku frankofonog stripa jednim drugačijim grafičkim izrazom i sa jednim pristupom gde je tekst gotovo kao prozni tekst predstavljen isključivo u didaskalijama, a taj tekst prate kadrovi koji imaju stripsku dinamiku i time se postiže jedan efekt koji je vrlo neobičan. Tako da to su i Drie, i Parengot, i Lustal, veoma veliki evropski autori koje prvi put imamo zadovoljstvo da čitamo na srpskom jeziku.